Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Uma umusha la ekhaya sicela ukuthi ushaye u-subscribe ukuze ngokulandelayo ungaphuthelwa uma sifaka ividiyo. Ukubaluleka-ke kokuthi u-subscribe, senzela ukuthi uma ubuza umbuzo kwi-comment, sithi masibuya nevidiyo eyimpendulo, i-notification izongena kumakhalekhukhwini wakho, ebese ividiyo uyayibona ngokushesha kanjalo. Kanti uma unga-subscribe-ile, angeke uze ubone nhlobo ukuthi cha, impendulo usuyitholile. Ngakho-ke uma unombuzo buza kwi-comment sizokwenzela ividiyo. Uyakwazi futhi ukusi-inbox-a lapha ku-TikTok, usi-follow-we, inbox ucele inombolo ka-WhatsApp ozobuza njalo kuyona ekuseni uma-ke kukhona isibonakaliso obe naso. Nokubaluleka nje kokuthi-ke uwazi ukuthi ngabe lokho osuke ukuphuphile kubika ukuthini. Ake singene-ke kwelanamhlanje sikuchaza. Namhlanje sizokhuluma-ke ngokuphupha ulwandle. Baningi ababelibuza ngalo, ngithi ake ngenzeke ividiyo ngilichaze. Sonke siyalazi ulwandle, kuyenzeka lube luhle libukeke luluhle, kuyenzeka amagagasi uwafice ecasukile, kuyenzeka lungcole futhi. Ngakho-ke kumele ngicacise konke lokho ukuze kungafiki umuntu kwi-comment ozobuza okuseceleni. Uma kuwukuthi-ke ulwandle lolu wena uluphupha luthukuthele, lugubha amagagasi, lokho kusuke kubika ulaka lwabaphansi, noma-ke sebefuna ukukuyalela indlela yobisi, okungenzeka ukuthi kukhona ubizo olunalo abadala abakukhombisa lona. Ukuluphupha-ke luthulile nje kusho ukuthi kunesipho sakho esizayo ozosinikezwa abadala. Yezwa. Ake sithi-ke manje uyabhukuda kulona nje, amanzi-ke awangcolile aklini ahlobile. Uyayibhukudela nje kulona. Kusuke kuyinhlahla leyo, inhlahla oyiphiwe abadala okusho ukuthi kunenhlahla ezayo okumele uyilindele kunokuhle okuzayo. Besicela-ke ukuthi uma unombuzo ubuze kwi-comment sizokwenzela eyakho ividiyo. Kanti uyakwazi ukusilandela ku-TikTok naku-Facebook, usibuze ku-inbox sobe sesikunikeza inamba ka-WhatsApp. Ku-comment sikuphendule-ke ngevidiyo la ku-YouTube. Ungakhohlwa uku-subscribe-a ku-YouTube, usi-follow-we yonke indawo ngoba ave kubalulekile ukuthi uma ube nesibonakaliso uzithole iy'mpendulo, wenze lokhu okuthiwa kwenze. Kungaze konakale ngoba kubuye konakale uma kuwukuthi-ke uyaziba iy'bonakaliso. Lisale .